O te whatalu Samoa po whea lava le tu o le kelope po Samoa nei e mo mai ele nei po kalame. Ia whatalu whatu o le toe whaawawina le nei o tātou whaatalu noa ma masuisi nia o le sosa i e te alo ia Samoa. I le asola leua whaatasi mai nei le tātou po kalame ia la fionga ia Tufuga Tooalo Fagaloa Tufuga ia. O se tasi o suisi nia o le tātou whalapotonga ia e le fofo ia e tono le whaanga mai o ngā benga whaalo ia o se matai Samoa sa o ina i le Universite o Kinani. Ma nā fuina whaawina mai ai malona tusi whailonga o le Masters of Law. E le ngata i lea sa wea fui o ia masui o le International Marine Law Institute in Malta. O se lea ne ma le 25 tausanga o tautua wha o se lo ia tutonu o Samoa e le ngata i lea ia nā wea fui ia ma se tasi lo ia lo fiso lo ia a Samoa nei. Muli ane, ona si tia leo ia i le whalapotonga foi le Pacific o le Secretariat of the Pacific Community po le SPC, ia na avea ia ma se li lo ia po le advisor, i le Regional Maritime Legal Advisor, i le ngata i lea muli ane toi foi mai Samoa ma avea ai. Ia ma whaatonisili o le tātou Samoa Ports Authority, i le teimi nei ia o lo tautua mai o ia, i lana ia lava ofisa lo ia. Le ngata i lea whapea whioro whaatasi mai ia se tasi whio suisi nia ia le lile ia Alex Sua. Silia masifuru 5 tausanga o tautua whaalo ia sa amata mai fo i le ofisa lo ia Silia Samoa i le teimi nei ia o lo tautua ia i le ofisa lo ia Star Wars and Sua Lawyer i tu le loto ia o te whaatalo talo whatu ia mua fionga le nei aso whaftai mo le amanoa tu ina mai mo le nei por kalami. Also, if for Maua, but I'm to Ragasu, Faftai, eu te lora a tatuanga sa lora tatu ta o pe ta o mo o le so o nga nei por to fa o poina le nei o sisi fa tanga ia ma suisi nia o mai ani so mata o ta o foi sa no te ia o le tai nei ia o te lo le fisili mo la tu na tu o tele ni si wa ia tu palmia ave ia ma to fa tio mai mata o pane tau tatu fa masino o le foi la fa pe mai le palmia ia o mai a foi ona ia fa tala no ma po consultation o mai el tu langa le o fisili la mo o e to mana o mia ni si fa tala no po ni si consultation. Whaftai a langi mo le whaasiri a o le i tuat se tali e o le tule whamaro whaftai mo le negi awanoa tāua e whao le pokalame ia o le society o lo ia le tūlanga lea o le tualalo ma tu ina atu ia ni manatu fo e a wale le fau whaatasiina o le tūlafono e peina tātou noai nei. Ona la o le tūlanga o le tāku nei o talanoina ia le tūlafono whaapae ia me se fo ia tūlafono fōu ia mai tutonu. Ia e tūlafono whaapae e leo se tūlafono fo i le ordinary legislation. O tūlafono whaapae o le supreme law. Rona winga se manatu vai e tuara lo tuai e mana o mia le au fanga au mai ato to tonu ia fina ngalo faalia o ni mamaru le atunu ona o le tatu talo ina le tulanga foi le o le o fanua masuaf e o mea sina ia a Samoa ia e sa o le fina ngalo ma le fionga le taitai le tatu ma le tulanga e le o se whawhitau li e fō o hau tau sa ngā o le ia tatau a tangata rātou ia a whaale tonu mai o nā savaria lo tūlanga tonu whai ia nei ua lea nau o nunga le taitai maano te lo fo iwa te hele nau waha ia tūlanga ia o lātou nā whaali ma lātou si la fia le i mea o tinga ai lato loto i le taitai o le malo ia e whaina whapea o le naua o ese consultation nā tūlanga ai peo no tā ua i taimu o whanau
ona o ta opu e la ngai e ta ua tele le fala o tele ma mai tu le mamalo le tuno ia o uma stakeholders e ta ua tele tu langa le tauna ona a mai tonu fatal noa ona mai fo se la to fila ngalo le fatino ino le o te mo tu la fono e mana mia le fatal no atili pio le na fona le sa tata no ele tato society nei ina ia awole fa natinati ia matua sa ili umatu lamana ia le ngatena ia o le ata fata tai po pili o mai ia e fela mona se tai fo ia sa no sunga ia Alex ma e tele ana I la tu lamana no winga o le fam talanga this should be a continuing consultation process mo o lunga le ile tai al maro ai ala ngona na tu vai le tu langa le fa la lo committee of parliament ma ia ma le society for law ia we need more consultation tu langa le e si o le talia tu ma talia ta tu fa mo se le fe mai le fiona le panimio o tele fa tata no fa o mai on fai le fulano to e fo ila sauna tu le wafis fu bon fa tata no fa le wafis fu bon e ma fai ana no to e o to pe fa pula la fa pula mai ale e committee ba le fa tata no ma le fa le wafis fu bon fa tailangi mo le fisili o le tūlanga lea, tu sai fo I ma le Italia tu o le society a loia Samoa. O le sa tofia ina ia se committee, o se committee la tu te committee fa palmeni. Na mawhai ona su ina ia nisi nei o whaasea, o nisi o whaitionga sa mawhai ona whaasino tonu lava ngaluenga whaamasino o whanua maswafa. Ia, ona tofia ina ila o komiti le, ona na ia lea matawha ioi o le tau mawhai lea ina ia whaia se whaatantano anga lau tele po se suenga. Ina ia tau mawhai e afoi, ina ia tuli loa ina pia. Po le atonu le aunga o nei whaasea, po nei whaitionga. Sa mawhai ona o atu le tele o nei whaitionga le awhionga le lipanimia. I le tausanga la lea lua awhisfuruono on tofia ina i le komiti whaapalimene lea, nā tau te whaia suenga lea. Tu sai lata I le selau 50 ia fuolasanga sa tu ina atu komiti lea. Ia be lata I le 50 ia fuolasanga tustusia tu ina atu. I lea komiti. Ma sa tapena ina I lo le li poti al komiti lea I lua awhisfuru maleono. Ma tu ina atu I loa le paimeni. O nisi la nei o whaafita au li sa mawhai o na tu ina atu I le li poti al komiti nei lua awhisfuru maleono. I le fontanga al paimeni. O nisi la nei o maenga sa mawhai o na whautua ina I le komiti. O nisi nei o whaafita au li mau tutu. Na maua ai le whaatata noanga lea le komiti lea. O le maenga mua. O mai tau ina le whaasea ma le tele o whaitionga tangata e whaasanga lea I le whaia peo fōlinga maanga ma whaai unga whaai tu au. Whaai unga tu whesilingi ai. O le ato whaai unga whamsinonga o whanua maswafa. O le se tasi o vaenga na mawhai o na maua I le lipote komiti nei. O le lenga fatia lea, po o le ai o se tō whaam mau fo ia a whaamsinonga whanua msuafa, e mai se ia whaamasino. A li inta mai tai whaamsinonga whanua msuafa. Ina ia mawhai ei ona o lato whaailoa, ia o lato sootanga I nisi o tū o whai atu a lato ta o kul whaamsinonga whanua msuafa. O nisi o nei whaafita auli.
ele I lava tā pena ia whaamasino o whanua masuafa. I taimi e whafonga I nai whaamasinonga I luma o whaamasino. Po taimi wala au I nai whaamasinonga ne. O le onisi, o le wheso o tae o whaai unga o whaamasinonga o whanua masuafa. Se whaai unga mai I le nei tausanga e ono mawhai ona whete e nae ma se whai unga lava na whai e whaamasinonga o whanua masuafa I tausanga o fia se furu o tea. O nisi o whaawhita o le lesa I nia o whai unga whaamasinonga o whanua masuafa. O tele na tolo pō mata upu ma ua umi aina taatitia mata upu a mamalo le tunu e tu ina atu I whaamasinonga o whanua masuafa. Maua lunga tausanga mo a pili e tele na leilo loa wha maunga ma whaila ale mamalo le tunu e tu ina atu a latu mta upu e ina ia soala pule ina e whaamasinonga o whanua masuafa. Ia matulanga fa pena ai be le te fa fonga mai la usunga le tama te stala tu sai fo ina sili ai mai se fo fa fo anga Samoa o nei fa tionga e fa sino tonu la mai fa sino mo fa no masuafa so e be e matele la vai ile fa sino le ia fa tionga ne ai mai se o tulanga ile fa ilo atu I fo o le fia o le mamalo le tulu fo e tu ina atu ala tu mta o fa msinonga a le e fa fita o ne io fa fita o na ne le sa fa tano ina le komiti le fa pa mene lo fa sfu maleono sam pa ina tai fono ai le fionga ya lo pa o mua o no o manino mai ai o vai na tonu ai e te tau ona toi sisila te to ai ia ele ngata o le mtanga luenga o whaamasinonga. Ai le ngata I leo le ofisa lo e sili e i le taimi na toi ilo I nai e tu la fono ne ia e au te tilo tonu ai le fafo whaafita auli ne o pena la ngaina ma mwhai ona maua isu enga ma whatatana o ngai komiti lea whaapalimene le lua hafesu ma le ono. Le whaafitai, le lawa manino mai whaafita auli ne le o taatia mai. Le la fola o taatia tātou tūla whono tau whaofine I toru. I le lua la sila fia fuio le wholua tau tonu le ofiso lo ia. Ai mai se I tātou whaamasinonga whanua masuafa le whaisa lua tutula ia. E ma whaila I le tūla whono tau whaofine I toru ona afuine. Ona saope iei I tūla ia whaafita auli ne. Ia whaafitai mo le fisini. O le susu enga lava ia le komiti o le society lo ia o tu ina atu ai le tali whapea ele ai ele whapea o le o swinga nei po tu la fono tau whaofi nei o lo o tau mawhai ei ma o lo o tapisa fuili nei mai taimi ele o mawhai ona mawai ia le tali po le fufo whaafita uli nei sa me fai ona maua I le susu e ngal komiti whaapalmene nei lua fesu ma le ono. E le o iai ma se mea o suinga nei atonu e iai nei vaenga. But suina o vaenga na. Ai le se mea le a fai e fua nei mau suinga te tele tau fai. Ua pei ua sili atu nei lo whaafita uli nei ua le sa maua mam fai ona tu ina ti il fo tu anga le komiti fa palmene le lua fesu ma le ono le palmene in taimi ni o le popo lenga le iai ona e ono mawhai ona o suinga ni o tu la fono tau fa au file o lo tau mawhai e tu ina mai e tu sai fo I ma le finau mai fo I ale tu o le ale malo ma la lato fo I tau mawhai mai I le tūlanga I suinga o tūla whono nei. I le vaai society lo ia, o le a tele atu whaafita uli, e ono tutupu mai ai, mai ono whesilingia ai le mamalu ma tamali ango o whaamasinonga. Ai le ngata I lea, o le a whesilingia ai, le puipuia o ia titaua tātou tangata, po o eo se Samoa, po se awha Samoa, po eo se tangata anu Samoa pea,
po o se matai po se tau lea o tama ita Samoa o le a fesilingia ia le manu pui o wai ati tau e mawhai ai ona foi fesilingia o la wai ati tau e tu sai masau mata upu e tu ina atu le whamsinonga o whanua maswafa awa o lea o tu la fono tau wha au fine ilo nao te ringa o lo whaapea mai e o le taimi e avatu ai lau mata upu le whamsinonga o whanua maswafa ma o atu ai vaenga nei e tolu leo o whaamanino mai i tu la fono tau wha au fia e le toi o le a whai uma o le a whaafafonga uma i le whamsinonga o whanua maswafa mauna vaenga nei o le a le toi ai se o le a ave ese mai le malusi anga le o le whamsinonga mawalunga po le Supreme Court o lo o iai lo na malusi anga taimi ne e mawhai o na ilo ina ia le o ia o ai ati tau o lo pui e lalo whainga whaamai o le a isi tu la tamai a tonu te ua o sa o whamatalanga i le lo loto ma le via te lo tato tu la fono a me se tu langa i le mai malama i le whaalo ia i nei tu la fono tau whaofi o le a matua i tele na wale ngau sa o le a tele le ni nefu e le o la a tili eina le manino o le me tupu pe a nefu ma le manino vaenga nei o le a yeini fete ina inga i le ngata o le whaawinga ina o po o ai le vaenga i mawhai o na whaawinga ina ma pui ai ati tau po le whaamsinonga mawalunga po Supreme Court po o i le whaamsinonga o whanua maswafa o le ate le ono mawhai o na se e se atu ia ia whainga whaabai lava ia ma le tūlanga na mawhai o na whaabai ina i le whaamsinonga o whanua maswafa e ilo ina mata upu tau suafa matai Samoa ma whanua Samoa e pi i ai suafa matai a o lea a vai atu lo ngutu ma le afi o le a ngingi atu ai ma le ai ati tau pui ngā ai ati tau i lalo whainga whaamai o le mata whai o i tonu ana i le whaamsinonga mawalunga po le Supreme Court a o le a te lelo na lona afoi whelana nuai i whaamsinonga o whanua mswafa o le popolenga ma le itu le popo e le society loia o le ta o le upuwa Britania for the practical implications po o le a la tu ina whaatinonga le la whaatino nei le wha sapasui le la whai nei so o nisi nga waenga o lea e popole iai ia le society ma ono se e se mai ai mai le su e mai le fo e whaafita o li neina fo la sia e le komiti a whaapalemene lua ves fun ma le ono a le wa e se ale nei mea wa whai le wa afoi o te a mai le mau o le fo man usa le wa misi le au matonu le mea te tauna na fo a le wa fo solo isi mau mai na le te tau fo na fo ina ia atono se tali atu lea Whakatai Alex o le mai tau atu i tātou tūla whono tau whaofi nei tau whaofi e lo tātia nei lumor kat tātou komiti whapalemene o lea ua suia le whaamasinonga mawalunga i le vaenga le ta ua o le whaperetania ina o le second tier o le vaenga lona lua whaamasinonga pili la se lua manatu i le te vaenga o le whaftai langi mo fisili o le tusai mal forsanga society loia o nei suinga e suinga nei le o tau o fofonga iai e le pe faia ia wa tu la fono tau fa afile tau e fa pen fa puna mai e fa pea o le a tolu ia vaenga o whaamisinonga e mawhai ona fofonga ina ia mata opu i tau whaamisinonga whanua mswafa o le vaenga mō whaamisinonga
mua vaenga mua whamsinonga whanua swafa. Ona mawhai leo na apili lona vaenga lona lua. A whai mua le e leo whaamali ina lava i tu nei i whamsinonga nei. Ona mawhai leo na apili i whamsinonga mulmuli le tau whapeo le Court of Final Review. E pe whai a vaenga nei o ia vaenga whaupopo nei. I tūla whono tau whaawhi nei e tu ina mai. O le tā maua ia man tūlanga le Society lo e Samoa. O le o toi mawhai o na ilo ina i mata o pe o ia te tau. Au tātou tangata anu Samoa o lo o pui ai lalo tūla whono whaamai. O le nganga lea mai e tūla whono tau whaawhi nei. E le mawhai lava. O na toe whaonga ina se vaenga fo lea e mawhai o na whina wina i whaapea. Wo ia le ia te tau al tangata anu Samoa lo pui i lano le whaavai o Samoa. E le mawhai o na e toi whina wina se vaenga na i wasenga o whaamsinonga nei e tolu i whaamsinonga whanua mswafa. E le mawhai foi o na toe ilo ina. E le whaamsinonga maualuma o Samoa po le Supreme Court se vaenga e ono mwhai o na whaapea le ia i taimi nei ta o Judicial Review. E le mawhai o na toe ai ia le whaamsinonga maualuma. Tusa ua le ai se vaenga fo i lea e mawhai o na toe suru whae ai o tātou tangata anu. Po oio se Samoa. E mawhai ai o na whaapea mai. Ia whawhawhea lao leo ia lo ua ia te tau i lalo tūla whono whaamai. E mawhai ei lao na o tarusanga atu whaamsinonga maualunga e ilo ina. Wale o toi ei fo ila sa mea whapena. Wa ave ese uma mea tau i tusai male tūlanga o le Society loia. Ole maa malama na ole polenga na Society ia. O vaenga na le ta atia mai tūla whanto whaawhi e na whaia. Hapulati le tatu mata o tumai a poe a mai sina whaata inga. O se example fo ile le vaenga le walua Samoa ne e pole o e. O se whaata inga. O le taimi ne i mata o pole ta o le te whaalongo i tapisa i tangata i ta o Judicial Review. O le Judicial Review e mawhai o na toe ilo ina ai se isi whaamasinonga. Mai se atu langa whaamasinonga mōrunga. Se whaai unga ua whaia na whaia i se isi whaamasinonga po o se isi whaalap tuktonga po se tūlanga whapena. E mawhai o na e marasi anga nā o le whaamasinonga mōrunga. E mawhai o na ilo ina whaai unga whapena mai isi whaamasinonga po o nisi whaalap tuktonga mtūlanga whapea. O le taimi nei, whapea waho o atu nei se mata o puli whaamsinonga whanua masuafa. O lo o whina wina le tūlanga o le meala o le suafa matai lea o ia le pule i le whanua Samoa lea. Tu ina atu le pe tolu pe whani tu whaamsinonga o whanua masuafa. Ave leo la lato mata o whafonga ina i whaamsinonga o whanua masuafa. E iai le tasi o i tū pe lua fo i tū, ua mawhai ona o lato mai tauina, mawhapea mai. O se tasi o whaamasino, o li pota mai tai whaamasino o loo no fo ia mai no whaanga o whaamsinonga. Lea e whaafonga ina ia mata upu nei e tū nei e wha. O loo whapea mai. Le ai o le ali pota mai tai whaamsino la, e tau i le isi tū lea. I le whautuanga ia man malama whaaloa ia me se tūlanga i tūla whono. Ua ia le mato le se ai a te tau, e te tau ai o na whaia se whaamasinonga, ma ni o na tau alumanga i le ami o tonu marisa. O na le malama lava i o naia o le nā ia te tau. E le te tau na whaai tū au se whaamasinonga,
po i lātou te whaia se whai unga, i se mata opu ua tu ina atu whaia sa lātou i loilonga. I lea mawhaina whai tu au. Ai o lea matau ina. O lea ono iai le whai tu au lea ona o lea mai tau atu isi e tu lea pe tasi pe lua. O lea i o le se tasi o li pota mai tai whamsino o ono fuia mai le senga leo whamsino. E tau i le isi tu lea. Ok. Ona whaapea leo i tūne lua, lea ila, wo ia matoa i a tatau lea, e tatau eno, ona whaia se whaamisinonga e a mi o tonu, ma sao ma tatau. Ona o lea i le tūle i whae tū au mana. Tūlanga i o whaamisinonga whanua, swafa i tūla whanolo i nei. E ma whaia i tūne i lua, lea e te te, ma iaila lātou tua inga ne, ona awela lātou talusanga, il whaamisinonga mawaluma. Lea iei le mta vaenga le ta o judicial review. Pai lona awela talusanga le whaamisinonga mawaluma. E awe i lunga le vaenga ne e whaapea. Wo ia matua i a tatau. E tatau wai una whaia se whai unga, o whaia se whaamisinonga i untau le manga i sao maa mi o tō. Ilo lo le whaamisinonga mawaluma. Taimine. O le whaatatianga o tūla whono tau whaofi le whai ma taimine. A toi tupu se vaenga whapena, e le mawhai, e so o se i tū lava o i tūne o lo tu ina atula la tō tā o puli, whaamsinonga o whanua masuafa. Ona toi talu sanga ina, ia le toi lo ina o la lato o ia tatau le o ia, i il whaamsinonga mo luma, e le mawhai. E le mawhai ua ave e se ina fo ila lato ia tatau, e mawhai ei ona whaongaina nā vaenga e apili ai runga i leisi masenga leo apili lona lua. E te tonu lava o whaamsinonga o whanua msuafa. E le mawhai foi, ona whina wina lea vaenga, e avea me se vaenga apili. I leisi masenga o apili muli lea o whaamsinonga o whanua msuafa. E tusai matu la whonu tau whaofi le wha, le tu ina mai. O le atono le whaamanga ina na o le vaenga. O le tūlanga lewa manino whorosia e Alex, api o le pōlenga nā, o le vaivainga fōi nā, le asosi fōi lea i le email tupu mai i le tātianga le temi ne, mea lea ngā aina le toi te ngai tutoa, i tūlanga nā ina ia wani i tupu mai lea tūlanga, ono le whaasino ino le ata le whatatia mai e le o ato atoa. A whai wa le mawhai o na tango fia i lalo tūla whunu tau whaofi nei vaenga le mawhai ni toi o i lunga le whaamisinonga a mawalunga. O whea la le aso i eile atunu? Ia, o lona winga le tali pōpō. Ia, e lei lopo whea le mea na fui. O le amwhai o na talusanga i loiloina ia tatau o ia. Awari mea moni ai e non tūlanga i taimi nei. Ma le mamalu ma tamali anga o le whaamisinonga maulunga po Supreme Court. O lo o manino, e eilo na mausi anga i mawhai ei o na suru whae atu iso se tangatani u Samoa lava. Ua ia lona i atatau, so se tu ainga i atatau wa, o lo o pui ei lalo tūla whono whaangai o Samoa. O le mausi anga na o lo o taatia pe le whaamisinonga mawalunga o Samoa po Supreme Court. O e atatau fo i nei. Paua leo le vaenga o le malusi anga o lo o tu ina mai tūla whono. I o tatou tangatani o Samoa, e mawhai e ona o tatou toe siaki ina, ma toe ilo ina. O i se whaamtalanga wha Britannia, check and balance against the state po o le tatou whainga malo. Paua lea. O ai atatau ne, e mwhai ona o tatou toe siaki ina le malusi anga o tatou whainga malo po tūlanga i tatou malo whaalautele. Ina ia mawhai ona palini uma tūlanga i le afoi, i le vaenga i le tūla whono. Ai meise le malusi anga o lo pui e le afoi, whaamsinonga mauluma.
Le lo ta atia mai ta pe a le foi lai fai mai le sa a pe malo ia silio tato malo ia le fionga ia le malu permanent resident. O a foi nei o tula kono to fa ofi nei. E ye lo tu langa le o le pe folinga mai ia le malu. O le a fa fa ngo fie ona mo le na tita no le access to justice o le a mo ia le ia le fa maoni foi tu la fono ia po fa mesnoma o la sa mo fina ngalo ia ia vai. Aftai oli se mana tu vai foi tu sai male fa sin tu langa na le tau mana tu foi le pe o le sa fo ngai ne suma ya Alex le po fe nei la il si le no ma vai atu ia sa o le sa o ngai tu langa le judicial review e fo ia pa pui la to ia muli ia ali intamai tai fa masino il fatino ina o judicial review ele tu lang foi o merit o le case planga pena ai ole e lo ma fa la to ie si talo ina foi ele foi ele so sai tenei ti va to wana ina options e ti lo ia le tu lama ie wa ia tu no o ia to si sai i to na tu langa o fa ia la to foi legislation e fascinato no wa in the merit judicial review o judicial review ia o mea ia tauna fai ina ia manino ma tulanga pena ia atona se tasina na motunga afu sila ia iwa timine ona ai fai tato consultation ai fa tantasan no ina ia a maile se ata ato ia na tana fie o mai ia le tato atu no matulang fa pena alfa sili na so no ile access to justice e after for ile fiona le ya le malu tulangan na o lai ya access to justice ada so sa Samoa te lo le famsino bisisi ya na tele ya cases matulang fa pena o ia bunu sto civile dan sentaso court, so there is that access. Ano le at tawuna tamata access le tulanga e failan nam ta po pena ai peta yande itu nai manatu fo isa tilo ele society fo ile wei si mana mi yang fo wi wa ye tono le ato le pilile fe pa pe a fasita usanga fo ile tulanga o se famostonga ye e tauna ta pena tu ele fa sanga e se ato se survey plan tu lang fa pena ia o na fa tu ele tu no lo tau ia a mero e termine e fai ia le tau pu si lo ta pa fa si lo e ora ta pena mai se survey plan o fa no le tu a fa no le o le swing of ola ia e ona vema tu lang fa na e fa o me fu sim tau no tulanga e ta pena mo ia se survey plan ona avele tuton pe ona i tulanga na no fa TTL le access to justice o tino ala to la ia lava e le usuia mai la matanga tulanga na pe o isi te homofobia ono fa ina ile le ability o le anga va tangata e se famsinonga fi aviton ona e tangata pena mo ia ona tula o cost for ia e foi le tau no tula pena Keresoma ni ai nawo ko tania tu fuma ai ale so sila tuan vai ngale ai ale tu langa le wa ave le malu si anga le stala famsinonga e na te le faina ia te e na isi talo sanga batu o la sa mo fina ngano e vai ia tasina for sama fo ile ibilia mai e tu ia ile le marsianga le stala na te tafia ipe e se tu la sem ta o ona lo ko na fai wa ia ai e te tawi le vai e ka ona ni ground sa pe o le upule i lo ma fo le discretion le fa mai na to ia tasina vai nga fo ile tona ali mata ima pui tele le upule discretion e tona i guidelines o fatino ino sana
fai unga fai awa ale e ono a fai na ia I la to fai le so ele fai na ise tu langa fo le o se unfettered discretion e te tau na ona lima tai tai ia ise la se mar si amo stamata tamia ise se guidelines ma tu langa pena e mulu tai aoli fai sa na fai o va a le se mena e tato mo ta soifua e wana ke ua fai se fai uma e le fetau I ona basic mo foi no talent pe si na ti ele ata o fata ti mai e fai foi na ti to ele society o la so fa talanga na to na mani no for sa ni tu ina tu so Alex tu sai ma fa mo ai le approach ale society no ia la to ia e tele nai mata upu ia fia fa le atili ele ase se o tato ele mana o ia sauia si fai uma o se tu la fono o whatever o se tu la fono si ya to na le ai se ona o fai ona a mai mo tu ia tu la nga tau fa tino ina ai me se la ko le tate tilo le constitution pe la le nga na ono le wa armo le atoia consultations ia pi o mesa na mona foi si vai na foi o mesa tau na fai la mata la le o tato fai atino le te ia o le nga la to ia ma le tu ala lo le nga vai a society ia tino mai se te tu la fon se tu la mai ronga ato hanga ono leo na o bongi ma mai me tongia fe ngalo falia mai al tai le atunu se io la fai tamato lo fa fon ai io na ele atelena o tu langa ia be una fa manino te be le society o le me toma le fi fa tonto ala no to be le society aloia e tau beno fai se fatata no na tele wa le a fai o le o mai tanga tau no winga ele o se tali ele po se fai longa le ele o malama o tatu tangata ia one ia bene tu la fono matu ainga ata fo ile va pe me o le tau tini no fo tu no fati ata ma fai lo atu tu la fono ai le o malama mai o tatu tangata I se ilinga ngana la tamai ia one I te le va po le one I te le lape ne ofisota inga e fa amala la mai nai tu la fono mai tatu tangata e mai se leva tu la fono ne e fa sino tonu ai mata o fanua maswafa ia ole valus fono le vas fun pasene o tatu fanua Samoa ia o le fausanga me whaavai o tatou maro Samoa. Ia e fausia me whaavai longo o sofa matai e o mene e matua e a foi. Na e si la fia foi il mamalo le tulu. Ia o mene o mea sina Samoa e te tau lava una matala e tatou tulu. E whaamala malamaina ma ia inia la to visili ma o le mafuanga tonga le whapea ia le society aloia. Hele ia se whatanta noa ma lau tele na whaia. Peo ni whailoa atu se tasi fua whatanta noa ma tia. O vaenga ta ua ne ta una whaau ia i whatanta noa ma lau tele ne. E amata mai tua I pule ngā lim whai pule o nuu. I ainga I tua. Ia. Matulanga ia e kale sia foi ia ai ngata ile o matou society o vasenga o famasino ia menisi foi o mtanga luenga ma lo fa pena ona ia so ta inga tu la fono ne ia pe ole atono le tali atu le a fesi ia tu fa bo to ai so na Alex atona si ta fia o matou nei o mona o fail toma Fai tonga I le whatino ino matu tiute I peila o tulangana I le tiute le tulanga le ima wha maoni ma le sao I tonga wha masnonga
me se lava le tula le o le judiciary e tau tele la mātou le ia le tūlanga le i se whatino ina o le consultation tūlanga pena ina ia mauro mai se tūla whono o la lava le teu ma po a lava tūlanga o la o iai ina ia tala whea mai o le mātou hui nā tiute e o le nā hui manino le hui sa tusi mai le i le judiciary la tau te tonu la tau hui nā concern ia o as officers o le court ia i le mātou te tūlanga na ina ia mawhai o nā whailoa ia mai te tonu ia māmalama o tūla whono fōi nei e reo tūla whono molo ia wa e tangata e whapea me se o me ngā o ia e ama o tūla whono e mō tangata uma e watu fōi le tūlanga fōi le tūalalo lātou ia e tamu whaina i tangata i e o i māmalama tūla whono get to know the law is for everyone ai piola ngangana ono leo tato no ina ia tūlanga tāua ni pio le ai lau tele na ia maua se ata tele ia maua se a mai tutoru ia nganga o tangata ma tūlanga whapena lea tunu ina i mwhaina whau se tūla whono tala whengai ona lau le tele o mātoa ai lape le mai i ata ia e pela ia ngā ai le toe tangai tutoa ina i mwhaina a uri tūlanga nei pia si whapoko lea whaarona Lea le nei taimi mo le tuai ia le ngā whaafitai le whaamano mai o lua taimi a wā le whaamalamala mai no tātou tūla whono tau whaawhi tōru nei ia mai se fwoi le tūlanga o le fia mālamalama o le tātou atu no ia Samoa le nāua tō whaafonga mai o nisi o suisini o le society o ia le fionga ia Tufuga Fagaloa Tufuga ia ma le sunga ia Alex Sua i o la ua leo whai masui o le tātou po kalame le nei aso mo le tuai whaafitai tele ua fionga